Të nderuar qytetar të Kërçovës, të nderuar miq, jemi mbledhur që mu në Kërçovë, ku gjatë zgjedhjeve lokale qytetarët u ndanë në dy grupe etnike dhe ajo politik solli tensione të hatashme ndëretnike, me pasoja që ndoshta ende janë prezente në jetën e përditshme, këtu në mesin tonë. Ne ofrojmë filozofi të re të bashkëjetesës dhe veprimit politik, ku premisat kryesore do të jenë aftësia dhe dëshira për të ndryshuar stereotipin politik, të harxhuar gjatë periudhës postkomuniste, ku vlera shndroi në libres partiakale, kurse posti shtetror në shërbim partijak. Të nderuar miq, unë jam Mavie Mehmeti, profesor në e bashkëshorte, dhe e gatshme të jem pjesë e karvanit që do të ndryshoj botkuptimet e vjetra dhe do të sjell perspektivë për të gjithë. Dhe në mënyrë të barabartë, ju ftoj që të bashkangjiteni në ndërtimin e ardhmërisë më të mirë për gjithë ne dhe për brezat e ardhshëm. Ju faleminderit për momentin. Počitovani građani na Kičevo, dragi prijatelji, dobro večer. Ние се собравме токму во Кичево, каде што за време на локалните избори граѓаните беа поделени во две етнички групи. И таа политика придонесе за големи етнички тензии со огромни последници, кои веројатно се уште се чувствуваат во секојдневниот живот, тука во вашата средина. ГРОМ нуди нова филозофија на соживот, граѓанска опција, каде што главниот акцент ќе се стави на можноста и желбата за промена на исторешниот политички стереотип. За време на покомунистичкиот период, каде вредностите се претворија во партиска книшка, а државните позиции во служба на партијата. Драги пријатели, јас сум Мавие Мехмети од Скопје, албанка, професор, сопруга и мајка. Подготвена да станам дел од караванот, што ќе го промени стариот начин на размислување и ќе донесе заедничка перспектива за сите подеднакво. Јас ве повикувам да се приклучите во граѓанска опција на Македонија, граѓањето на подобра иднина за сите нас и за идните генерации. Ви благодарам на вниманието.